اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи боздиди корӣ аз ноҳияи Сангвор дар маркази ноҳия ба корҳои сохтмонӣ дар бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия ва шӯъбаҳои маориф ва амнияти миллӣ оғози расмӣ бахшиданд. Бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор ва шӯъбаи маориф дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта мешавад ва дар онҳо барои кормандон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани кору фаъолият дар самти ҳифзи дастовардҳои миллӣ ва саҳмгузорӣ дар пешрафти Тоҷикистони азиз имконоту шароити муосир фароҳам оварда хоҳад шуд. Бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор дошиёна сохта мешавад ва дар тарҳи иншоот бунёди як толори варзишӣ, 4 утоқи корӣ ва утоқи бойгонӣ пешбинӣ гардидааст. ضمن شناسایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با طرح بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سنگوار اطلاع داده شد که انشاءات با سهم صاحبکاران باننگ و ناموس دیار ساخته می شود. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اسنای معرفی لایحه بینای نوی شعبه معارف ناحیه سنگوار اطلاع داده شد که انشاءات نو در مساحت 201 زمین با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد می گردد. бинои нави шӯъбаи маорифи сеошиёна буда аз 12 утоқи корӣ ва толори барҳавои маҷлиси барои 90 нафар иборат хоҳад шуд. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جریان شناسایی با لایحه این انشاءات جهت انجام با صفت کارها و استفاده از محصولات اعلی صفت در رفت کارهای بنیادی به مسئولین دستور هدایت‌های سودمند دادند. اطلاع داده شد که بینای نوی شعبه معارف ناحیه سنگوار با خرج 3.7 میلیون سامانی ساخته به دستگاه و تجهیزات معاصر کار و فعالیت برای کارمندان جهازانیده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از آغاز کارهای ساختمانی و شناسایی پوره با لایحه‌های بینای نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سنگوار و شعبه معارف این ناحیه به مسئولین و ساختمانچیان برای در مهلت معین گردیده به انجام رسانیدن کارها و توجه بیشتر دادن به انتخاب مصالح خوش‌صفت ساختمانی دستور و سپارش‌های سودمند دادند.